monte kasa asentia ena ya na moye na spiritism ena spirituality na die ye wo susum sam da bai ye wo sumu asema ye kan ye wo ye sunsum sama ye nto anyi bai samafuma foforo ne mubuku sua bi ene musua the mysticism ne die no tie Asante is beyond any mysticisms. Asante face the reality. And everything I can and your mystic. And your hintasam and your reality. So we nimua and a ya hintasam mount, yet yasie. So we nim Asante Samoa and a ya hintasam de mount. It you can choose to study mystics of Asante, but upeso usia the reality. Come close and we'll teach you about it. And today modern kind of phone pinwa. Omo yes spirituality mysticism no. Munya Asante sinchan. Opesa oti Asante asia enya mysticism. Asantism enya mystics. Obetimi akwa kosuasua e wo abrofo ne de yate. Ye de ne mpese be confuse nipa enu ti ne se wo ye santini. Asante eye reality adia esi ho. Enya superstition. Asante is beyond superstition. Teriya kano. Eti yemianum binu a minim samu ya akanfo. Sa wo ye santini so na wo ye sade ajai. Ohima jai sa net ye wo ye no. Wa anya de obia ni wo beti santini bia no beti makoka se sisala ni ne di ahenie e wo soame. Na wo second. Na akofa nyame kase ato ho so. Uye obia no a wo ye manfrani ane enkrani bi ene esremni bi a obegina so mo kase aye no kre Asante ayi sisala fo ne di hini wo so amia wo gina wa na wo kase ama me nkasa nye no kre no wo sa wo ye santini papa ka be kasa freni masem no me wie we enso me no besi ani wo TikTok wo onim de metima ye pages na mukura me kuta bigger page more than de mo ye no me kuta bigger pages me transfer ni pa ba be hwe me no e ye de more than that, but respectfully me ba mo page ne so because not the level of distortion misinformation on too much. Edia na wonim fa Asante hon wonim hwe ti yesa wo ye study sa wo suasua book bi bema wo pestu mi bia sa to mi na wo pen without nyansa wonya sa to mi no without nyansa wonya sa to mi no na to mi ye nim die nyansa sa wonim nyansa to mi bia ni wo ti na Asante ni bi wo to mi bia no wo nyansa ti de ka no sa mo niema na mo ye na mo pempam to mago ne niema na mo so incense ni ade no ti de ka no we ye modern niema mo ye sa modern sunsunsam na mo ye no ya theatra e beyond. Asante is beyond that. Moko suasia musia India for dia kakra na mo suia China dia kakra na mo suia Arabic for dia kakra na mo ye confused eno na munim no some of us intina ye humu a mo ye sunsunsam no me inform serious because me who say the new generation new era practices be na mo ye tie de ka no but sa opesa usua sa de na wo be kofa Asante sam de ba de ho a ye be stop it one time e bi na kwabnasia ma jagraja ye stop it one time ni susum sana wo ye no enye emfa Asante ho e bi na stop it one time ajagraja de no kofa bi na wo ye no de wo ye no it have nothing to do with Asante sam. Yes ne papa kodi akorodie fo ma ne papa be di hene ayi omutu na de so pamon te sa akoko akorodie ajagoraja ne papa center bed nago oye yen sa ne sunsun sam na wonti asio se kokko kakra tuntum kakra ne ate no a wode ye no ano sa bi na ne ba ne ye akorodie fo pamon sa akoko omutu na de so eti won sa ne ne mo no ye no eya no pese kode ne ho betwitwi Asante na ajagoraja no pese oye na me kwache o ye wura me pa Manhyia ye no nyina this time ra yakani nyina akere wo yakani yentra se mamo fasta ubetimi kosuasua o mystic sem ne spiritism or different. I mean we don't care na Asante ni papa bia ni ho a okofa sunsunsem bi se wode ba be complete Asante sem nye sunsunsem ko a Asante sem ye study tin your friend the Asantology, a study of Asante. So person what here ye beyond tribe. Asante is beyond tribe. Ye nya tribe. Et tout person usua Asante just usua the Asantology, the studies of Asante.
enye mistake asantesam nye mistake tie de ka kira wono it is a umfra asante na wani ji asante empani nsem na no beboa mo abode a suane ye asantesam nye incense tie de ka no so be asante ni a we powerful enye incense enye wo so incense no ene no a hye yahye hwiansi na incense ana woni ma hye me fia me tie nyina me hyehye wo ha sei hye yahye hwiansi echo say nimdi asante ye nimdi studies eti mo sa mo a mo ya asante sem no a mo de ye mistakes no a mo tena se mo obi wo page so no obi ka ade ya misinformation ato no onya papa na ya asante ni ye be kire wase sa wo asante ye hiam metra se menya ye sister confila nya ye be din komo se obi a wo ye asante wo ti page so obi no ye poto ni a wo ye nkrani no onimu pani nse nemu wo ka edi ayede abia create hatred keke na ate so eye den necessarily ni timi bedi swami ade in as much as say asante build defense zones and chere say obi ye de obi kodi ade ye nim nipa no tede ye kana and asante for angonofo bebo am wow look at this distortion almost sankrofo bebre otufo kro bo mo de na no nya asante for can you imagine this na santini ote ono santimo cha woni mo no ote ho na we si lady I'm sorry onya santini ye be hwem muni wa onim sa lady ote internet no so o ye crusade ya say obenya nipa ye se wanko promote broni bi niam de fine me hunu a me hwe no pa ya me monitor no but say ote ho na wo ka say ayi konfo na chekura free Benin ni de my god what a country enkofo we hwana kire na history ya Rollins twa mu de enye o enye eti we no bekom no wato no kro mama mra atwene ena opeso ya di ne ho twetwe asante mpani nsam ena opeso keka ne sade ati bon kosofo no etie because ni pop bebre ni have omo less idea ya okro ma hin ne enya asante a because unim ma study am say omo ya yo opeso omo ya nsan ho amamre ne kra bibia anye me call na ankomo no mu die no ye bibia anye wonu ma bibia na enye kasa ukrom die na enye kasa ukrom die na enye hona ka to say ye bibia anye wonu man kwa mo su ani eti samu yesu sunsamu a me masante sam na me ye no eye biyo no sunsun sam and bibia no do sunsun betimi a kire me tie de ka no none of am yesu sunsun and betimi say wo betimi ma de esi ye bibia nsisa bibia ni ho nentim jaka kwa ye kan go fom na mo kwa mo asu adi nkra kwa ye to no punum ye to no punum na mo umia nwe ho amudi mo sunsum sam no boss obi no asenda no waka na konfo na ti ye sei ene waka kan sam basa na mo ye media to ye nua no santefo no a mo media no so no okoto so obi distort information a entena se e mane nkanko oka enipa ne bi e de ko because ene man ko pieso na man ko stop program no a enko mo kan say amanipa bi agye atom say asantefo nkro bebre asante kro so amekra no sisala di de hene enya no kre bibia side ho tu wotumfo nan etene a wo mo edi nanim wo mo ya asantefo ohoho bia ni wotumfo anim it is that distortion in misinformation no a wo mo di deliberate attempt to pass wo mo ye no we are warning you stop that we are santinia be careful. So unya santina so na we akani be careful because you be kire wase santini bia ni wa obedi nsafo am ya kire na se you be kire wase tie de ya ka kire no kura ni se santini bia ni se ye woni pa bia de won be keka ho but you see se kromani eni ho hoho ni ho ntisa wo be to mi ya de na wo be di hene mum ya nwe ho sana santi enchechere ni kuru a edo no wakofo obi abase bra ana ye de obi ba wo man ba bi atena ebi ni ba ntema de no sana nko obi nti krom ho a na wo ba ye na wo beteki wo ba ho na wo fa anya wo de yi am ya nwen kwa chiri swami one of defense zone omo swami defense zone na sana obi a onim defense nti wa nko baka kofo obi obi abeka no mom ya nwen ho eti yebesere nuanom
especially mo amoya kan for mo katwi a om fi say ye nyina ye kasa no twi ni ye nyina ye kasa but e bi kasa bi a om dwen so mo ya asantefo no ma kasem no oh ye kwoto sa asanteni ba bi na e ka wono kro ye sunsum se mo ntia be no kore. Can you imagine this distortion of history? Very sad. Eti ye basre nuanom officer on timi defend asante ajai obi ansoma ye tie obi amoye pa Manhyia ansoma me say me defend asante. I am not defending Manhyia asante because I say ohini bi ntia dapi. I am defending myself as asanteni. Sametia say ohini bi ntina me kire ensemu dia ne nanka me kra masai. No ohini ni wusu e. So owu e aha. Me nya asanteni because of ohini bi antia. Your friend mo de sheba. Ye nto aso. Ti mami ode kakra ne nto aso. Ye nto aso. Share page na mami. Now, ye nua ba bi di nkomo ho. Na ne nkomo a wodie no. E na ono ankasa ne krom hene, ne krom angunani ababe yede. Enkrani na ba. E na oba be chichirim se, "Hey, mo me anwie ho." Na se wo ba kene kra no. Say oba can cry say any meaning. Sa video no cry we na me hwehwe. Udeti. Etina na me di show a special dedication to. Oba ka syndrome for ni na ti. Lady. We cry. Wadwane ana. Oh. Ababa wa bi. Your Excellency, I'm sure that you are mindful of our desire to change the name of the Greater Accra region to the Ga-Dangme region. This is part of the effort towards unification and consolidation of the Ga state. Your assistance in this regard will be appreciated by us. For Greater Accra name to be changed to Ga-Dangme, with respect, Niga, that one is not your responsibility, it is my responsibility. I will consult my cabinet and the Council of State, Mobakwe, but I cannot commit myself to that. And you cannot do it without me. Of the effort towards unification and consolidation of the Ga state. Your assistance in this regard will be appreciated by us. For Greater Accra name to be changed to Ga-Dangme, with respect, Niga, that one is not your responsibility, it is my responsibility. I will consult my cabinet and the Council of State, Mobakwe, but I cannot commit myself to that. And you cannot do it without me. Right. Enti baby asem we free buy gamanche na Idris Eba ekwachi anu ka say akwaba when the one you see at the airport no in Ghana we say obake but asem na bubu ama afei na enkanfo na apia bonten say en obake nya akwaba me dem nya nkran ni o eti kasa no bebusa say eti eye dey party na no mpese omo achieve what and the regional minister of Accra, the mayor of Accra, push this agenda such in Yankas Obake Yakwaba. Meanwhile, and California people say there's nothing called Obake Bia Yakwaba. Obake and Yakwaba. Come on. And they Obake so Obake. And Tuna Kwaba Biom. Missy, assassin, and Crawford, and no more Baha. And it's a ya so to Obaka, also as the frontiers as Obakeno. Dear Bertuno. Yan Tuna Kwaba Biom. And yes, Sandy, no. I didn't me cancra. One take Aquaba or fellow Bake, and like a Kotokanta National Airport, a Magamasi Pononi. Kuma say on a car or two for Kay, taking a failure, Benesumon. Asante for Mogo Benny by you. No, come on, take a Kotoka. One more check. Come on, fading. Aula. Come on, bear fading. Just say, what do you say? All time power. What is the word? Jalai. One more check. Quite Asante for me no fabe. Me quite o two for Asante Airport. Oh, Aquaba. Come on, head watch it.
Yes, and the Fabro. Nani, Gani way, what I preach crank for any one whom see any pa. And I want one babonte say. What church them say, oh, back and it doesn't mean aquaba. It womunya de no moyen. Oh, back does not mean aquapa. Minium cranford and Pamo. Oh, back was it, and yes, I'm Mutiano the Intino. That's right, it. And then make us back. One with the word Obaken, and come for so yeah. It doesn't mean welcome. Period. Yes, I said Obaken. Obaken. Yes, welcome. Welcome once. It's never. Any other baby. Never. Listen, Obaken doesn't mean welcome. Me catch it. And then one can phone a more. No can because the Russia, chieftaincy politics. Chieftaincy politics. Obaken is never my challenging gun in California. They should go and bring the books. Obaken. Obaken doesn't mean welcome. What I'm saying? There was so many we are and Yama welcome. Bonnie, Bonnie, una. In Gan Obank and if you were so many way of my work, our too. There were so many way who called the down beside Mohe. So what you say? No, not just you were quam. I always believe the Moena is MOHAN. Obakano, different things. You shall come. You shall come. That is the meaning. That you shall come means welcome to you. Two words are joining together. My challenge, hello, I'm telling Mr. President, the fufra, person, fuse into the system because the Ghana people have seen Akwaba there. Akwaba and Ghana government at the ball. Ghana government need our airport air welcome. Okay. Akwaba need MTN brand. Omo brand on my building. Because you share the system and the account dominating power. Akwaba, Fantifoka, Equapim Foka, Atim Foka, Asante Foka, Bono Foka, Kou Foka. Omo dominated a. So what you say? Asim Foka, Dencha Foka. We should stop the hate. Akwaba no empty for brand on my building. Obaken is not in any book. I swear on my life, Obaken is not in any book. I dare any kind of person come and challenge me. Bring the book, let's see it. You know, me page is who can teach a fool on my bed church on your mama. If you like, I'll give you one to read to your viewers listening. There's no word be a friend. Obaken language can means sure. Must. Obano, Obaba, wow, Obaba, Uchasun in the typical Ghana language, Oba. Oba. Eti, Obake, you shall surely come. It does not mean Akwaba. Eti Akwe, why a Ganyumi, way, Okwa, and your to 2 money as and for the Biansu today, dear. Was it or can of cray? Obake, and yet welcome. It will be people say. So what was the intent behind to do this and for what purpose? To achieve what? All because of their Asante Fonti. Now we hear what I say. Me perceive here. Let's build one country. Can you imagine this? This is pure hatred. And they pretend and come back and says, oh, we are the same people. We don't want to hate the same people. Why do you feel we are pony? We also will be the same people. We are not the same people. We are not the same people. Yeah, the same people. I am na hospital now. We are here. I am here. Kill umuja diama. We airports na kill umuja diama. Be be one. Na shadi. See, you pretending. You face fact. Mumi anu. We don't want to hate the same people. And okay, so you try who umuja about here. We these are cheap description. We are not the same people. And until at the time number 2 mono. We are the same people. When you start hearing you pay. We don't want to the same people. Sir, I mean, sir, analysis means yes. So say, we are the same today.
wo adwemponi woto so ye the same people one identity obi nche obi just moment aboko ko mo kasa ni na asantefo ade wo mo dwen say asantefo e bigger than them etuboko adentina ebi yes ebi ye kase echo we are the same people we are equal one one equal ana ye kase bi ye equal won ti ase ya sa bon kra ka ho ya bon ye kase bi ye equal la wo ti ase ye kase bi ye equal la wo ti ase just say bro ya fe bro focus bia na yakeka nsa me say NDC wa power omo instigate say they should remove omo force MPP say they should remove Kotoka NDC ba power omo ya silent because omo koyi Kotoka anwafo be dwa lie tie de yaka no ya nim ni nyina o but MPP wa power you hear say omo advance conversation MPP wa power na etie dun katia advance today why silent anwafo no nko busa say Aden no omo nyi Kotoka free ho because omo so na eku kwa amenkroma ansa mu visa ye dampo ye monitor ye mu ye bia we are we are the same people we are not the same people nowhere and any the same people enya no kre any anya the same we are not the same people we are different people living in the same place and on esa woka we are different people in America different people living in the same place called America period we are not the same people. Anu tira ye washi no sa woti ase sa wonim se ye ho ye wode meme die ni wodie ni ye nyepe eti se wanya wodie na me die ya emeta me enu na mo dia ye dia tete mo we are different people living in the same place and your friend Ghana asa eti say MPP wa power obehu say NDC advance a conversation from the voter region say we should take Kotoka from the airport. We should take Kotoka from the airport because Kotoka betrayed Nkrumah and overthrown Nkrumah. And this is power pay. No majaika. No majaika. Me busa votarian say, Aden na mumi yenko yi Kotoka vinin free ho because one muna mo say so one kutotu Nkrumah. And this is power. Some person NDC do Kwame Nkrumah. They should remove Kotoka from the airport and let us see. Omun kanta. Omo yedi. Because so amukoko yi say Kim anwafo no bekasa ha ma yi ni pa free ho ma yi ni pa free ho on we say o wi anu abegino say we are the same people one one dey the same we are not the same people see minimum suade obi ka to say utwa moja na me dey pa bisan say aya okọ hospital ahun say ye twi blood infusion aya on fa dey be good ni enfa wi and so sorry I call for blood be na dey good blood be am anka dey ntina nyansa mu obi nkoye doctor no wonye onko clinicals won twi moja no check say pa do one na be ka say ye pe won one na dey ye pe at the point in the side woman hatred na ya build woman against Asantefo no na omunim say MPP party no omunim pefe say Asantefo do so wom it woman power yam frustrate woman with this bogus tribal sentiments omu wia no ma people ma no ma be ka anya ne ya tribal no Asantefo no mu tiri no ma pampa so na this time ya fi yani wo de fa be also ya fi yani etimi am challenge the NDC anyone who saw me in Nkrumah say they should force John Mahama to remove Kotoka. No, say one betray Kwame Nkrumah ready. Cause Siala say MPP now power Kabo say omo ye conversation. They advance the conversation say Kotoka and a year cool too Kwame Nkrumah so we betray no. Adena ye de Kotoka di ababeto airport so it wo munyin free ho. Some MPP or power in order to frustrate the government. Today they are silent. To the next 4 years, they will never talk about it. Tell me who probably Pan-Africanists are so-called Pan-Africanists or me who man, most of them, some of them know me. Most of them who want to be Bukrafu. Because only most African typical Ghanaian Pan-Africanists no, you are treated with inferiority complex and low esteem. Onimba biofi, ni krom kro wonimo. Onimba biofi. Nti omo enamai yebre no, sankrofo no. Oh yeah, Kwame Nkrumah, and ye too no, and no, and ye de Kotoka di ato airport so. Baunim,
Kotokadi was not placed there because he is a Voltarian or because he's a soldier. His name signed as a remembrance of a what? A coup. Baby omuko uye. And not because of say we a soldier no free Voltarian in India. Yampenifo amunim sa history no. Sa area no BBC won go bi wo eno tro mo decide ni to ho. Bajo mo mani afiri Kotoka enye hono mbo tu no. BBC say baby e na airport no. Area of BBC or enye because so ya ngre ni India. Mo mani afiri bajo mo ho. Mo amunim sa Abrɛ na mo ho no. 66 wo no. Ede na si India sa akot baby e na airport no. Sa soldier for the koyekun BBC ye wo mo ye for bokofi bibi and na free fa wo mo BBC nti na mo decide ni to anya because of say we soldier ni India. Anya sa obi wo ha o ma me hu escape me BBC wo ho eno ntro mo decide ni to Kotoka no ho. Not because of say we soldier ni okoyeku ni India anya sa yanto aso enti oba ke de ni nyina no eye otan hunu keke just a hatred. Now today we are challenging NDC say ampasa omo do Kwame Nkrumah. Now they should test it and remove Kotoka from there. They should test it. Yes, on head say yes, landmark. Yes, landmark. It was an event and when we used to say no somebody be remembrance. No because of so we Voltarian here. No. So NDC for no, any so-called CPP for no, shame on you. CPP for no, shame on you. I don't think NDC have power. I'm gonna claim Mahama Saria, ni papa ya CPP ni wayo. Wamu Saria, ye Don Nkrumah, and Africa ye dien. Wamu kwa Kotoka so ne tu Nkrumah nyimfro on yade. Mungo yimfro. Akoshifu asefo. Yes, AJ Paxson Frederick. AJ, also you are right. Me da sefa. Sir Ragus. Was is Ojira coming on this year? I would love to witness. Yes, get ready. Asanteman ko share 16th. Ni nyina bepi. Munya ready. Why? Yes, Auntie Sherry said there was a counter coup d'etat on 17th April 1967. That's where Kotoka was. Kumuno no mukumuno. Me da say. Ano mukumu Kotoka. 31st October, Proud Africa, Proud Asanteman Asapa. Yes. And so MPP Bopo was saying, Kim, I want to Kwame Nkrumah, Nkrumah is for no sorry. Shame on Akosi Pratt, yea. Shame on you, Akosi Pratt. Okay, say, you need to win Nyanza on. Shame on you. And this is in power. Munko you to come free 1 year. Go and do it and let us see. Muye shameful people. Queenie said yes, he was a tour by Lieutenant Yeboah at the Ghana International Airport. That's right. He was a tour by Lieutenant Yeboah. Yes. Almost to one sorry or miseducation kwa. Na proud of Santiago. No amount of intimidation can bring Asanteman down. Never. Never. Na minute be program be me the too many. Minute be program be the too many. Ebe interesting. E was Asanteman. Precisely Kumase. Sports stadium. Many team be built it IB. Memphis the pace munya yedombeko. Memphis munya yedombeko. Obi and Wood stadium. Ya sheshe program kasi be power Asanteman. Aden na ya bremo sa ya bremo. Was a Operation Guitar Boys kum him at the airport. That's right. So that was the resemblance. Say you be kai bibi say see ya waha. Enu tina wono. No mo toward the hatred. Oya Santinian can bo hundi besi. So oya Santinian, can you go hear the sound? So oya Santinian, and can you go hear? Can you see propaganda, dirty politics, tribalism and bigotry and sentiments? Kobon kwa siasima ka John Hamane no krofo bedi. Some fuakwa na yete ho
Any and there. Yan to us. Get to I some phones so sa no time hunu ko awo. O time hunu dia me time so mu wi anu matwa mo. Oh, ye nyina ye pe ye nyina ye nipa baako. Adwemfie wo ti woni wan ye nipa baako adwemfi. Adwemboni ye so ti mu na ne wan nyina ye baako. Wo bi adwemboni wo ti mu no e na ne wan nyina ye baako. Mo ka sia se on. We know what time it is. Yanto aso. Ana ayi ayi bacho ya mo ayi bodukwam advert ne kakra muntia. Ye frame your child ye nana ade papa krache so to media eye nema papa nko an komo nam de brewo munim dada se nipa bia ho oden egira ne be ko ne nipa bia mu so ne titiw ade nuane a ye di ne anom de adi guso enu ntina make kamfo bodukwan fruit juice ade ama wo he you heard me right bodukwan fruit juice whatever the occasion say ye outdooring parties picnics rallies sala chese dwumadie biara nipa de bibi be ka wona no de se wo san bodukwan fruit juice ho a woye ja wajo wo de Ghana nuabakan ya Abrɛ bene mango abroni beka se organic e na afa mfidie ma so ne so echi mu nso krogin a efi ne dem ne keka obi ani ho wonum a enamumni mu yo ne kodu ne padua mu nso a amma wapomudi so kokra bodukwan juice afa twen na me di konkonse twa to nchew bodukwan juice no eye Ghana ne Asanteman mu heya ne ye no enu nti wo hu a ahwe be ye o se fra abrochre bagana me kai wo se wonum bodukwan juice no na wo di bodukwan fruit chips enso bosso radio akwayense 5 and 6 dede ba ne kokoba wonyina ye krobofo ma se wo pese wo di dwumadie bi ma wona wo ba ye ne kwade wo di to ano se woni atia ene look no further eye bodukwan fruit chips and bodukwan fruit juice eye perfect combination enya ba ni se ya wo ye smart ahuni se business na pai no kofa bi begu store wonso fa bi gina kwan ho enso tompo me kai wo se nkratoi FDA fo agi atum bodukwan fruit juice and bodukwan fruit chips ye twa ye num no ne nya pomden bodukwan mo yo tumfo Mo pia enti yewura factory ba ko ni bodukwam esum sante esum Ghana eti misrewa ukọ Ghana mo amonte Ghana no misrewa ukọ a eya to bi ma ona nanom no why misrewa eya to bi ma ona nanom na omonom ya to bi krabi nanom why so obenum bro ni dia ne de eya monom ye de ne bi ma why ye bom nkaye we ye bodukwam fruit juice ya dini why islama my review kra ya no why dey wa no amanu bi motutu bi na mo di acheche na amanfo nom so bodukwam ya de no bodukwam ya de no why aha e ma wo mo meye se wo de wuntime no na de ntie yen to aso hide the reason show. Now, the attorney say, NDC for nankasa wamu ye trickish. Galam say no. Okay, sister Natisai. Oh, no problem. No problem. You better make kasa. Sorry. I just say the you see. Okay, ni jina soma me why? Yo. Okay, abusa for yes sister confirm love. Na me can say you need be interview about ya ko Mampong be ya say Mampong hina be die. Ya ne be court swam so. And after I gonna for waterfall. Sister confirm love boko there. Nice one. Right. I was your sister confirm love na why. Be brief history. Sister ya ka swami a ase ne say.
Okay. Eti wose swami no sa wo hu se wo mo eson krowura osantehene wo ba wo mo eson no wo mo ne from swami eti yede no munya kro tena ho sa Mate eti na also please I can't hear him hear her well Mate ye besa na ba me ba Mate ye besa eti na ye besa na ba ugina ye on me pese ye nhwe so ame asem no na ye nhwe ho mpaninsem na so ame no nkofo bi se yes ayifo se sala fo ni di hine ho sister wi ana konfila go okay buza mo fanche yo na oyo bata ohun eti ye ba ne se ya munya botre mame why am say ne ba ne bi ha no nti mo ma no entoto ne ma na ye be sa to aso me se mo se me ne be ye interview bi Samo, me na monte nka na se kola no. Me se wo se. Kola na monte nka on. Me se mo munya abotre ma why na yensa am so wo hwe ne ba no na ye mfa na bra bi why. Munya abotre ma me. Munya abotre ma me. Okay. Eti yes, said ye na ye ka no. Wo mo ya misinformation bi e wo highway ni so nti pese ye hwa de na se no krese swami e ye dagati fo ibi hu 5 minutes yo mate yo eti o se ye man 5 minutes on enti o se ye man 5 minutes aha nti sari na me kan we ye body kwab fruit juice so on we da mo fanche yo misrem a konfila bia oyo batai oyo misrem obi abeti ase awofo ni yambeti ase so ho munya botem fanche why o hwe ne bani yi o hwe mu wi ana 5 minutes na yasade na to why that's right proud of say we are waiting we dey munya obi amfanche me eti me no ka say mami for we sum twam ansa na yato aso yes German president obeba Manhyia November busumi edi enemy anti-channel so mame why German president obeba eti ya no hye so German fo na mo nyina no say na musichi a ya mo chia na mamma hu German president obeba Manhyia eti hye so mai pa yes German president was set to meet Asanteman in Kumasi in coming November oba Ghana obeba Asanteman wo ti hye so why Anotin na me hu akwa bi ohun me hu okay MCC say what why already sister na say I me to asefa hwe ni nyina ye so transe kakra o transe kakra na transe kakra nsa why meba o transe be 1 minute mesa ba nche o gina so na e ho me kakra why meba okay nti my sister in transe kakra wo ye batai wo ko dwem no waba ajani nua be ma me friend sa na opese wo ne me kasa nti so o ya no opese wo ne me kasa nti mo ma nyina ho me kakra e be sa kasa ye wa da bia avito mo chia say inch well done sin hey each well done sin hey with your kasa menti o menti wasa jama for hey bagana for some genius o se Ghana ni timi sua German kasa o timi sua Arabic na Ghana ni ti Ghana o timi nkatwi mukaka Portuguese nyina Ghana for ka Portuguese e kaka Spanish nyina o wo si dabi twi de me nkatwi Ghana for a hard you o timi ka German nyina o e ka Belgian o ka Dutch nyina se se de kakra wa yangaza
Okay, Mate. Etia sister Confila was saying. Aye, January see over Kwanzaa Science. Sister Comfort, na we there. Me na ye bisa swami, ndi po bebre ni mu asem. Na ase swami ne ye dia swami ase ne sei. Sister right. Nah, okay, sister Kasa. Yo, eti swami no ono ya swami ye bempon otoyotu fo bempon a esa de dimedi a wodi emu dinti ta swami akonya ta sebi anya de sebi abro tu fo bogo ai ebo to swami no edito abushie mte ya de shibia ya sebi da suna fo abushie fo mu ono de mpompo nsuo eso akire yura nti swami no omuduma ye fo no ebi no sebi a se wura pe to ko bebi a swami for ba fa da swami no kwa kan kobia onu nyina ya kobia fo no ebia ti swami kan kobia fe ko no ho e poku ade ebre so na saadi wo de ba de si ho ti swami ni si ho no so tu fo bremponya ma hene so pompo nsuo mu swai makonya no se bia ya de shida te di kaka na be ka de sie be bi right to bi ka se swami ya de foforo bi ya no nyim ni o ka ya de shida ye da sona fo Ese swami ne ya asonafo akonya. Asonafo akonya ena onu mu ofuko ya nkobia nte asona. Asonafo akonya. Na ebre bia ba ompani nsam da se sisala ni bia bedi swami akonya pen. Ebi mada omo ya asonafo omo yo tu fo brempon. Onu mo adwumadi ne maka kire onu swami fo no. Omo adwumare so onu so ayiwura. Nti apaka adwuma fo mo na eye. Edwuraye fo mo na eye. On so ne to bi onu mu krokra ntakara nto onu mu kasa ankrofo no ho to ho medical catch so ami akonya e ya sonafo akonya ye de na sisala ni bi di asonafo akonya akwa be so oheni a nananom di kan na obuku are bre so na ofosu ejenka onu ni di kan de ye de na sisala ni bi di asonafo akonya be ya da asra asonafo ofisi salemu anase onu fu akafo Asem sebe na awie anopa mi koto ababa wa bi wakatwi pa ne woye ose ne yefre no adepa nyame kese ne woye hunhum sem ne sa ne 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 bia that what page bi suma TikTok ati say misinformation we koso a mi copy so na ehame a wono wokofo obi yefre ni adate ho anwa se omo no kire mpani nsem fa asante a yefre ne so ame ho adaya swami hono womo nanam na de bia ayi family tree bia womo chese nsambasa na wenu woya santini anase woya akani ade na be ma womo atena se amasa ade we nyina ekoso sa ade energy na be etu asante fo so womo ma sante to bunya won se de ura kan he no enyo bia wode asante beto no ho so na yesantini o santini se bia nya ade kokuduro ewotema ewoya odi wonimu tokoto se obi ka sante asembi gu sante ho fia wotimi tena se o santini bia no wonsu na mamne na mani asantini bia pese osua de ti dia santini woni mi okoto se panyi kan na ne ni age no watema so no wetie asante fo pa bakosem sanse ye pese ye chichiri yinku ni ye dia mamne ne amane ye boye mpra asante fo se bia nya be se bia bra ye buye mpanimfo esanse ni se wonu na ama ye ababetem sampempenso yi enim die nyansa ye mpanyin ne de ma ye nti abakwase bunya ye china konyata nimdifo enim tibia chichiro akasi abrempon ahumanyimfo obi abapra konya ni bi ne ye nkonya nya ntete kwafo nkonya no esa ase de nkonya no bobre sitie yo nkonya mu nchemu bebre adichija obi ale ntin mabra de twabra onya de sie
emedwa so ohene boma ne ma so ho enti so obi ebeta ne wa hene na no dwa so ho ye ya hene ne na no ne boss ankonya no wo no na abisigwa eye de di musin ni nyina abisigwa e botu fie abusua na ofiri mu no ye nyina ye ya dehye wo yimusie meme ya aguna ni de chikonkono na yikra do ade bona na ne me asuna fo so sabi wonu ye na abrewa afọ adebo abo ade ne nana no wonu mu nyina sabi efi adanse kokobi anto mu okonya to a omo de wonu ma de hye di wonu ma konya nya so na ni bia na e de hye di akonya there's a busua ne de me nyina ya de hye na busua there's a de hye a ye mu ja e di konya e wo se busua ne nyina ya de hye wo no e ti se sala ni ntini ne di asuna po akonya menye ye keja betom so say ya medwa di a beta so ayi wa menye medwa e wo so onu ya brempofo na so ya surafo da ye oba matlinia oba ni ne ba ana oba ni ni aba ma ne di akonya no ye ya de hye sra konya ni di ade hye ne beto ere to ho ne ya besre e de na sala ni tin be di meye. Okay. Na anti confila we yani ya mu ebinum kan yewura nkramofo so ame no mu ase ye ne sei nkramofo bi ani so ame on said ya tie ne se abra ye ne na galaba sensama ba ye ne da gomba fo no mosifo wonu mo sa asa titi no na ye nuanu bebre ba ne obabi bia ye de wonu kwotena bi eye bantema eno ti na wonu mo de wonu kasa banti ma no abra na ye wo bantima ne ho dada ebinom so ye de wonu tena be bebre na so amefo ne de ade hye di ade ye sa adwuma no wonu mo ye nkofo o mo ye aso na fo metisu bi wa tena wo ye ma obi alla wonya de hye enso aye wura ade hye nko a ne so ye wura muso ano esanse obi bia na ni wo betimi trust ye wura security dia said nsa nokre tikane no ye kwa mo ye fa ho nko nokre iti ne so obi hye akwa ko dwane ye mfa nko anko ntokwa Asanteman ye bi da etimi alliance ye kase ko yi anwona bebo aye me nko anu wo da say ye dia wo be di ma ko ntokwa bi si da dia ade hye ne ye de ko ntokwa na wonu mu yi a sa de chikuru mu a sabi ya do ma ko ma ba ko ma to mu ko nyawa ye ntankase bi ama wonu mo de swai ti so bi da kase so ame entafo bu so ame entafo mu enkremo sum ni enkremo fo ba sabi anya sabi abrawo 18th century ya ko fa wonu bebre so wonu metro ena na kwa be na sibe sa abrawo ye kremo ni nti e man kremo fo no do na sabi no wonu ni Asanteman ho ana bebre na ba ye yo kremo sum ene wo sabi obi so a na ye ho no de virgin ye no de virgin fo nyina na ye kremo fo nokre ena wo kwa dagati fo bebre ye Roma fo omo ye Roma fo fo bebre Roma fo Pentecost fo bi sala fo bebre wonu mu ntum kremo be wonu mu so mo no fe ti se de o ba ta to na ti na pepepe yo kremo sum fo o ya bo sum fo o ane wo Kristo sum fo o sa na no pone tie obi ka so filisire mo anche so e kremoni ye di obi salifu anche so e kremodi e ya mamre ne ya mane ye din salifu nye kremodi Muhammad ne ye kremodi e wodi awudo bebre wa na obi ti ya o so ye kremoni ana enye kremodi se ye fra obi se edu nye kremodi ne mo ya mamre ne ya mane enko fo mo Bangladesh se ye fra ne se dagati ni kusasi fo ne dagomba fo mutu se edu te said the oba ka fo no mu a ye wodi kireme ni te kireme fo de obo ya na akogya ma ho ni so yeah sa na tie enti na is we no se ye me na ye ntienti ase ye nuanom bi no se so mo nya asantefo so mo ya kanfo no bi no ka twi we se na mum Asanteman nsa no be so mo ka bi na mo de kireta ayas ase wo munim na so mo ka tia no de promote wo mo de akreti distortion eja ho akọ nti ese ye me ye ne ye den na sankofo ni na ye kire wo mochi ana ye hu ne sai no krapa sa na tie na sa se ya nya ne se nipa bebere be sa Asanteman because obi timi be gina bonten kase akonwa ye wura se etu said you no ankasa bo no de ama na no fosu aginkia no obi be gina bonten be kase sa akonwa no eye se sa ala fo akonwa na se eye mo de se asefem akonwa ya de hidwa da buhie mu so ati ase ayefo di ana na agenti panyi be di on ma dia empire bebre apepe ne
then no be you have on say better to a man is Asante for you share back was someone and yet to a man for the council. After back was some abundant, sir. Ah, some of whom I was empty. Me said that my audio, so what fuck up. Tell you about bet media to radio, so bet media to TV, so what you saw. And Crawford, so I must say about was some. Yeah. Na yɛka something kan nkyerɛ sɛ bɛka ya no atum na ebinom di nkontom pa bɛkyerɛ ya fɛ that is also that we are saying ntimi sɔre bi mu a na gyina na mu edu nti yɛ nkyerɛ wɔn ma sɛ bi amanfrafo mfiri baabi mma de asante bɛtoto wɔn so me anyi wɔn ma wɔyɛ ma ɔno mo sa me sɔre nti ɛkɔn so me tietie ɛkɔn so mum wo ya asante ni amoni na mo amane no amane ɛyi asante fo nti asante bo region asante fo wɔ bono ɛwɔ bono east ɛwɔ hafo wɔ ti region ɛwɔ eastern region asante fo wɔn kran baabi asante fo ɛyɛ wasɛ deɛ tɔ bɛ mo asante sɛ mo hia na hu nya asante ni no asante ni mapapa no na bakɔ sɛ ma wɔtɔ kyerɛ no wɔn bebre nya asante fo ɔma hu sɛ yɛ asante hu dwa yɛ hu wɔdɔm to wɔn mo de asante yɛ bibi a ni bɛba wɔn no ɛdɔm bɛdi wɔn mo akyi bibi na wɔn mo tɔn ɛnɛ yaka de yɛ de keka yɛ hu nipa bebre yɛ bi ta asante yɛ t-shirt ne the football ayi ni nyina akɔfo bebre yɛ no crepa ama asante fo ɔkɔ wɔn no fa so ɔmo nya asante fo esa asante no nyame bɛyɛ sɛ nyame dua sie ni pam yɛ a yɛhyira wote yɛ ha so a ɛsɛ dwuro sɛnti no wɔn mo ɛde asante atoto wɔn so ɔmo nyɛ bia no cre wie yɛbɛ fa ne sɛ deɛ waka no yɛntena se ma obi mɛka sɛ pataku bi no wɔde odwanwoma adwira no na ɔno bɛbɔ awuram na wabɛ distort history dia ma yɛnyɛ no saa na yɛmfa no nso yɛbɛsa akɔ TikTok obi wo deɛ mɛ yɛba nei minim sɛ wanya ne ntia sɛ de ɔte dwetedwa so hema Asanteman Mampong hema ajakuma di fie nei wɔde obi aba wɔ se wɔde asantefo mu metie mpacho wate ho asɛm mate ho asɛm pa mate ho asɛm na ate wie nipa no wɔbɔ ne din no yɛfrɛ no nkansa ɔsɛ bonsu a kyɛ sɛ ɛnɛ Asanteman Mampong hema se wɔno no wɔde ne ba bɛkyerɛ Asantehene usom sɛ mi somu ye mi nya de hye na no nyuru jo na me ni authority ni capacity bi ase because the second our vice president say is that say bi nya be say bi abrawo ya chichira Asanteman na mi ni senka ho na so na Mampong ehene na da dokopem say bi nya do say na nya be bi bu ene dada ye ho say be ku di fata na ko no na nya firi Mampong enti awisi ahine no ono na Asanteman so emi shedu no ni ewura ma no enti sey to nko di so no onye enti di ewura kan ye no wa kodi so no aye enti ni nyina be twage Asanteman ni ewura ni mpanimfo to ono mo toto no wano o mo so wayi ni die so ode hye na so ewura wo ka kingmakers bia wa konwa bi ewura ka ho fa ho no krata bi ajo ato ba bi Asanteman ni amane bi ewura no wo bi ewura tu osi eti yewura betoto no ano no na bia ebehwe so fata na yewura ma no kwan no apede ni tiache no obeso ade acha Asanteman na emum ye be se ne se di be ekuta no no nye di breketoa se bia nya do Asanteman nyina yenyifa no no enye di breketoa se bia Asanteman ba hwi ase a wonsan nifa mu nya dia na se bi na be hwi ase no kore echi dom no be ye na mra chere ma ba wa ne yesi so a se bi ye so de akoko den de ama Asanteman ti ya fa woni de besie ti ya no odi are kwa de be boy yesi e be kwa Asanteman no e be sere se na be yi se bi enya be se bi abra se de na dokopem se de na bo ahia na ntuo ye na Mampong ne bo ahia ntuo ka ye ne me ne ya so bi enya sa topim ni nyina so ni gina so no meto aso na Mampong na se bonsu oko ye obi ahu ni nyuma pa ne kokuduro de oye no ni pe hu na de hu ye e di adanse e se na be ye ne ma se de nya do Asanteman ni so no titu ni mrante ne mabawa obu ni wura de yi wa ka de a oti wa fa ni wura se de nya do ano a ti fom eni ti de pese oye nyina ne se wonu no krai ni femu ni fa so se bi ukura mo modu se bi e de to mi e be bu so
esa de o how ne opinion bebre nti no ya yusi ahene no it is oba o ma ni na mfogro ne we ya ye ne won so mo ye me ma kira Asanteman e be so be me ma tem ni bi am ye hunu ai Pia be fata ne fata ro ko no na boya na ntu ne kan we oni adi ye ntwen se e da beduru wo se bi ye de ne be kire ye wura no ho na di ni nyina be ba na ye hunu se de o kan ne de ma bedwem be kokoko e no ma bedwem na we no asokore Mampong e na afei yi so wo be yon to na ni ko na se bi won ka ko ma no so mum na on fa ko sani se bi won mu nyina mu jakro ade ase kro no se bi enje bi akora sa abran ko no nim sa ebire bi nanka ye afi apema ha woche agi asan woche no aka Mampong hin ko di ko wo hene sa na tie sa se ni pa kro pe ade hie mu aba ko pa yi pifiri mu onyi ya se bi enya be se bi abrawo ye pe fi ni ko nyina ne se ko e Asante wono mo so omo ja no wono ade bi ebe ye man kabomu no aye kese na gina no eye no asede isa so na epanini na ko waba na asede se wono mu ye na mani ampo no se bi wono ko sa bi e wono ma toto se bi wono Asante ase ebire bi bai enya ko wu aka se bi na Eastern region ko fo bi sare e ma sa abre no enam enkroma bre so bepim ayi FN say enkrofo yi we wallet bre so enya ko de sare ye se bi de me Asante ni timi pene de so to bre bi no nipa de o ma re si kum nyina ben ya o ya be gase na o ma no ni nkoko na won timi nya mata wo no no onu mu didi o mu nyina ni dia potori aba ko se de kan na tie no yet mo oni hadi ni ye na we de twato ne ye asokore Mampong ni Asanteman wo mo twaka bi da o montam ana asokore Mampong ni Asanteman ani ni atie ne se asokore fo bia ya ko anafo asokore fo ni nyina ya ko anafo tu ko ne new jabbing onu mabushia wo ho wo ko ne Cape o se fe na asokore kese ana asokore Mampong na Asante asokore na asokore domtene brekum ahon so mu nyina ye nipa fo aba ko pe on mu nyina ya na ne nkuru na ne won masefo na ne nkuru asefo no won mu nyina on mu nyina ye nipa ba ko wona kane no ne ye do won ko akon kese pa on mu no mako o makraboa eye okwo eye san krofo no ye fo o Asante mosi asokwadefo jasokwadefo nyina ye nnuanu bako asokwadefo ni nyina ye nnuanu bako edi ni sese pa because ohwe Mampong na de do mo so no na confuse amanfo pa asokwadefo nyina ye nipa krope asokwadefo no we ene baby e fe ni Cape Coast eba asokwade domtene brekum ekwa asokwade Mampong ekwa Asante asokore eko new job na sokore na ade ba kope okay you mami we no me question the doors the ba me mami how be pray na we no ayi wo mo se kente every voter region as we grade I can't want them 240,000 times kente I just said you be a on be so be shia de ene obi a se bi ono ana ba kwase bi enanimu na bodome kura se bi won mu kura na onu mu frɛ o mo di so be frɛ o bodome no o mu bodome no ase di ati se ye kuntu branche onu efere enti wonu mo nyi kente mo so sei kente efiri Asanteman asonafo ene ayekofo bi mu ene nya kente firi ye ese to bi ani enya ayekofo na firi na ka akonafo ayi asonafo no nkoa ti kente di efiri Asanteman mu kente firi Asanteman mu kente Asanteman ya na so ene atrode na de nti obitimi ka bakwase na kase ene ekete da bi lome ene babo do mefo omulome no ente se ekente eti 1982 won ma kasa soma won mu ko mo no ba ene da bi e fra won man bonyire e be shia da se bi esisi ekete no kane anwuna ni be ma se bi wodi bodo bi si na se
no the be a pam shirt. No na hweni after ko ma hweni akese. Yeah. No the be a pam che. No sa. Sebi or masa. Amuna ni ba on tutu muso sa kan ni ba bi si da. Se we ni ba betu to ogu to se akan ni ba. One edibo, one mo poso. Omo go be me no, omo chichire bo omo poso. Na omo bi asimu asimu. Na omo de duku ahihye sifemu. Na omo de hire abobo omo ho. Na omo de won mo toma gugu won mo ho. Aya da na obi so ya weni no otutu ogu so sakan no amoase siase. E kwa be so. Aya fa de confidi ba e. Oh. Kente di obi onim kente. Enim se kente free. Ene Asanteman mu e kan fo ja pade e ya kan fo ja pade free e o. Na bi o so one man kasa friend mu asama anwan. Ya o free e fo ni mu no. Abera wo ba ye 82 dum. Ono so ba e be sia se de esi e kente no free e ho. Na se sa kente e bi na bi wo e wo ha. Ko ba be sia e de no ko to nim se ti tinchini. Enframambo. Fredemu se Fredemu se Enframambo, framambo. Enframambo. Wobeshia owie yo se chinchira ma ma wuniama. Bo nyira santi. Asanti bo nyire kente de mi hunu bi da o. Oto zanyo no. Sanu wa hunu bi da. Chasa Abrɛ no, sa Abrɛ no kura na nana no moto no mu no abakwasem. Na se Fredemu aso wa no wa hunu bi penia. Obi a no o ya typical ewe man. No one be pay a case chinchi na man who can take. Oh, I'm going for an internet in Abba. I will be a sorry, I know what internet the master the poor one minute. No crap. When you my computer science in here that you know, I throw no would Google internet in a sort of combat because I will need to take. I will need to do some farm was yes. No, but not there, man. I will need you be that. So I can't influence. Now, person will be just to me. I will be a mamma pine. And they are throwing my Ghana chorus again to say Ghana there. Abra kente eya sante fo ade. I was say competition ade no. Oh yeah, you ever say no. Ghana property. You ever say no. Ghana ni more different people with different tradition and cultures. Yet why we ni nyina legacy ewura na enko. Asante so ko asante elite ne asante dia fu etiti wona mako schools hu hu do school ni yempo. Enioma wa mu nyina no patent right ese yenim say ye Ghana asante ka Ghana emo ni patent right no ese ye hu ni say asante patent ant mami yati wi ase aduane a nyina ye die banche carrot cucumber tomato ye nyina ase ye nyina na ye wi ase dia enso bronia patent ni say seed ni ene dia Aden tina dia ya dia patent no now say yenko patent say Ghana dia Anontina me say the be me ya be ma e to be bia na mebufu no ya ma me pressure ya me pressure kwa akosoro kafra nya botre ya nya botre ya on tesem kafra ti e betina no obi akwa ya register ya Asante fo ni ya ka fo kente say Ghana Japan ye ni eto we oh yeto we Ghana so na fa so Ghana Japan ya nkrofo na ebi mu no ye so ko elite no anwafo no ommoa kra ommoa ne menyi ni so omo ye elite nwanwanu ase ye wura bodwa no ma hihye suit didi na chi saa ukoka no mwadwa na we no ayi kwofo no chi wo free Togo na Benin me ya be ma na ye se bi yo bi na adwiri mu no be kasa no chi free Benin ma Hey, they said you ready as it don't bow, said you met it bow. You see, now they told you all this stuff. Because I know the rules as I just sorry. No, what the internet is so, and I tell you, no, media is your. And I'm not over Santi, I'm gonna no Kuga Nisoba, and I'm not over the Kuga. I brought me in name with Abaco. I brought no Santiago when you're Kuga and I send you for. Some portion, no Kuga anymore. What we are sending you for beer, a year friends are not free, I send you this year. Now, we can't work what I don't pass. One na bro mejata nyankopon abetra bonabon na nyakusika adetwa
ebe wo nyakusika na no do fie nyapotema wo nyakusika na bitu wo asoso na sefo nyakusika nkrofo bi ana ba ba bi efa na mokoma kosa ne nkrofo ebi na ko adi aben edi wa be onu nti ene na ebenya efa ne sai adonti fekuo esa nkrofo yi mu ye amokom ene edi aben fo no wonu mu na di abokomfo achi entafo wonu mu ntafo de baako ene kwa wasa banfi ene san nkrofo bi bete ko bia efa no bonyira koraso de bi bese ko bia efa no efa ni sei ukugwa eti na kusika fi mu ana kire ye no onu nyina da bi tratrae ano kire fempo ne ma me du akwa oya sini ni ba okwa ware obi oya sonani so obra no ena na se bi nya do se bi abrawo asurafo no colonize guafo no ya sa asase efe na ukugwa no na guafo no se bi won mo sa asibia eti akafo ni kwa kwatata won mu ho ebi ya wade ebi ya hayo ebi ya foyo ana o mo de kwatata aguafo ni eti kwa ukugwa session ni mo e wa yekufo yewo aseniafo ni mu no na abache kempo ofiri sisi ya sabi enya sabi abrawo onu mu nyina ya buchia baako to onu se abro onu anochi etiase no onu bibi efe no ayi still virgin onu so ya sini ni ya ne wofa eni sabi enya sabi abrawo konfo ya moa ya ne wofa ne amokuma kosa ya onu mu nyina ya sini ebuchia ne wofa wu ye konfo ya moa onu na sabre no ye obiri ya bu konfo ya kwa mahere wo ye se tu onu mu firi okoto anochi ewo ya ifesa akom wankoto anati wo denjira wotu akom wo ne anati nyina eba ye wonu mbebo opo ene awo ne ma ni so ade wunti ane wono ka kyense menu wo fa de di aguna de wo fa no konfo ya moa etu wo bedi wo fa de ani kodi mo fa de etu kodi ni wo fa konfo ya moa ya se ni eni okodi na de wono cheche bosom no ono so aka wono abosom ni bi ho etu anati frimpong wo ukugwa no moja ba kunyina o nyina do passport amokom aguna diaben bonya kraso ana asante aguna o nyina moja ba ko wunsia eni ti eda no we ka say anati frimpong na ko bota oyayi ana onoche ono wache yawo eduru ba bia bi muso anwonafo so wo ano chekura firi wo kro yesese de ene obi kasa be kakra we kasa ye osantenyene kas nyina kura ne nyina firi ba bi azo mo se dinkra so kura na kamba ke bas I want to say yawo we are letting you be taking over and it is bad na samba kura ni sorry nasa kenten wonne wo mama kwam ya register say Ghana property no am ya ma ho ya object as Ghana property as I say ya sorry tia sa de no ye ntia se because as Asante for sure say ya kasa tia sa de no and ye on be register ye be ma Ghana the monopoly authority in the patent right in the say was e wo Manhyia himfie as ye sa no because ewiase nyina na edi carrot but carrot no untimi nka so register for Ghana nye Ghana dia carrot ni wura no oti America ontwema mami that's one mami man kwadu o me wi a mefro na sa what time ye be ko TikTok o why wo dey frame me I'm going to be my office wo dey hwe mami hwe mo office for mami wi a mefro why what's say what are you going? I'm going to talk on YouTube. Make sure you don't last long. Hey, I'm over. I'm over. Dr. Jesus. Also, who? And I'm saying it's my brother Rastaman. Hey, what? This down him. I didn't go. I didn't be on. Me we are not my friend. I didn't be on your TikTok. Why? Me da se pa ya na union me hwe ni po bebre be 500 net o mo so mo da se why
Aye, woman to Mujakra, woman to say, me cousin do bape no money ajapa. Woman say we are seeing now. One different country. Woman woman that's pa. Why? YouTube one hour. Aye. And never be show me. Mate, aye, you two one am want why? You. Yeah, that's pa. Yes, yeah, that's it. Abusia, eh, na media ni ade na me interview because and then on me nim dem afifa me kebu no say. Oba ka wura me kebu sunu mo. Ma media ni ade na interview we but me gidi samote ye. And then me kebu su nyina say bibia famo. So o fa oba ka nso de afamo. Said dear yo. De asemni. Eti me gidi say mote ye. Na me wia yebekwa kokusa antokwa no TikTok live. Lady we yepese ko hwini hu ba bi ofi. Ansa ne ya kire de wonim ne ya kire no. Makasa asante asem ye nkire ya dwen. Asantefo asem ye nkire ya dwen. Asante asem ye nkire ya. Unim asem ikopatie. But enipa ne bia yo mo so mpese da bi yo mo so yewe. Especially so omo claim so mo ya kanfo ni bi no. But Jack woni eni awura be ho. Eni enka asante asem wo de kan asem. Lady we ye be ko kire wo ne nkrofo ni nyansa wo internet no so. Eti na me pese ye nnuanom nte mo kote ne ba bia na when amoni adawo afi so de ye asem ne se entena sim obi nkasa ne nkasa nyawe bowura so ne ko stop wo mo sa na esa wo ye no so mo ntie ma nka je so mo ka no nkyere ma stop program no because omo ka ne nipa ne bia sua na omo de anante ene de wo ba kefo no omo fa be kebu no minim de abawura kebu no ya na freeze ne ma no on hwe say eye na aya so but am for so mote de convil love kai no am for so mote queen is mote on brother sant samote kakra ai me nima de kro enen wo ba kefo no ezo ba ke say eni akwa abakro enam ba bia o eti afiwe ye wasem monopo but ye be chechiri ye ntiase ma obi ansisi obi a ye mo form asem ko ne eti ye nto aso na galamsey any NDC kwadwo smart de once one betwa atro na kire ye ene mahama sori a wo se kwatiwei sami jamfisa ene yi etena ase ekuje tomu etena ase ka se woto obama baumia ne ayi a oto ma gay neneye be ka cho se mahama gay o benefit and 20 fight ya wo say onkoche hwan hai say ene madie mahama person ye de say ene no obi di omo ye ne o refer no pe hai ye misinformation mu tiri so do mahama u tiri so no pampa so wate Sam George ejina simpie so e ka che Ghana fo nyina say sa woto oba ne man pipia wato oba gay fo ene wapa un stop no me se ne John Mahama any gay fo ne to nsadidi becheme bra becheme sam fu akwa Aden tina mo ba e gay mutimi stop no oba e gay fo na etwa entwai obia musa o mo say Aden na besi ne John Mahama ne nkofo timi stop gay fo omuntimi akohwifo asefo kwadwo smart was there aban we anya kefo ntimi njeli obia kwadwo smart was there aban we monkate sasem we nto aban we anya kefla ontimi njeli obia but oya careful dia obetime njeli obi careful no so anhwa ontimi nye enti odede nibre be ko the general so the general's report no so tin na wo mu no 150,000 200,000 1 million na ye jaka no foriata but say President Mahama Beka say sa offer Chief Justice offer Attorney General Aden tra sa de na nya president adwuma when himself Attorney General say you omo okrum ho ina dia all corrupt. Oh how? Yes it cheme wo yonko faso so na me chew suban. Eno ma won takrese no ena otubom. Dia wa poto no onchiri se ode bobom. Mo. Dia okwa nsuo no ona no boyina. Aha.
And to patch himself from the days of from 1992 besi na Attorney General be any asase so wetimi ama obi a wa fisika Auditor General mako jilda bam number 1 na me nsoro nko ya Attorney Generals ni nyina they negotiate we okay chukwa na ni abre onu denti na ni abre on say they want to prove a point to the sense say during campaign time no they lie too many. They lie so much to the sense say, Omuma Ghana for no, ehun say ase MPP for IBB, enya no kore. The Okechukwu ni abri na kwini, and say, Omo integrity is at stake. John Mahama integrity is at stake. Because in some omo kind of position no, omo say eya ka. E bit said ye. John Mahama ni ndisi for catch say, Ekufuor do na mpese obesan. LGBTQ bill no on obesign. Today, acquire friend is Sam George, or there, communication minister. Or no let me chat to MPP so say, so to about the MPP, what to Obama gave for. Basically, yente wasem. So today, something you be playing back the amount. And John Mahama shouldn't try to use the security to intimidate anyone when it comes to misinformation because Edua Bonia John Mahama Diano, a swab on the wood cannon. Teria cano. About 4 can kind, and yet you have a bonio diano, a swabber and water. Because in summer, or catch a Ghana for 5 MPP for him. Today, a bebua bonum. Papa, we, a bebua bonum. And someone who can ye state capture a dear man kind of be GD ya or Mujin say Ekufuor do bem corruption it besine also mutim to enji obia 1 year ni na bosu kina e be bobo trisu no pampa so wo de twen e boboba enu ntina opeso hunu na Ghana for sebe ya obeka obia no atum e wo ayi ngure e ho na asase ne so ntino he me kwaye fast track court se said ye oh yeah ani ade wakọ unim enye obi a wo disika bia ye intimidation tactics court go bebre o hia fast track court bia oboa enye no kre oboa omo pese omo de abro nye ko jail no nyono munya omo judge de no contrast no oboa it's only fools who listen to John Mahama obi a wa Jimmy na betie papa we ene ne theatrics obi a odwini bia ehunu so funny we joker utie no wosem eti Okechukwu ni abre a we nyina na Mahama ntimi nchi obi a oni obi a wochano oni obi a obetwi na kokot oboa etro no omudi ye no aburu wo so eno na scare wo because their integrity is at stake eno to Okechukwu ni abre na ntimi nchi obi na Attorney General corrupt oboa Attorney General case no kind of once do baby na so ye kasa obi ya bia nya ofiti anu de obi akọ jail ai eni nyina hunu se NDC omo di Jimmy na koto abade ma John Mahama NDC voters nyina di Jimmy na koto abade ma John Mahama tie de ye ka no eti they know say and some of mo kan wo mu nya dance ye okujeto on say onim auto opposition no me video ka na mabre on say ya bo a kire mo a or say presidential jet na ide enye problem ababia betima use today so because okujeto sampase play na say ya ofu enfa hwo ne nku a boss o say oh esa Mahama say na ukasa anti yanchi nkotum kwasiafo aban say upe video afame kokot me the video beba the entia me say okujeto fu Ghana play na enfa ne hwo ne say o say Ekufuor do tna play na play ninji ba kokura duma enye hwe eti today Mahama so yes smart why foreign minister who this our plane betu kwan e da obefu sa plane no say engine na dum ampa e fa hwo opa fa me kokot na me no metro de say plane fa hwo and sa plane ni do mu nyina be hwehwe bako including John Mahama san kwase ya politics o mu ye no it is time when you be plane nyina mo back to back tie de yaka no me wo video ni nyina go okujeto aye ne sit safok e ka kire say Ekufuor do nkofo ne fa ne nkohwe o say oh, plane kura jaduma enya hwe. We see engine kura na ye 4. Eti mienu jaduma kura still the plane can land. Now we are be catch so we mu ye honorable my foot. Such useless beings we mu tibon koso politicians we mu. You want me to respect them? Now we mu respect. Kai. And we are going to play them
play on cost 7 you be play back to back the amomo tell the yakano odi opa omon brabo MPP for nyina me I don't give a damn MPP ni bia no feed me momo hai fans na mo hai e ka nipa tu you be play the mama hama tell the yakano so say okuja to Sam George no eniema ye be ni bi ni o and then one say well by the Sam George in the communication minister they are going to check misinformation because CLA say now Sam George chimi fuwi one correct me can cause assembly win election now how much more some fuakwa ye be ye to check misinformation a communication minister to me at stage so open video be man live video I say dia South Obama ekufo do ni MPP fo a kai say what to my gay for what to my gay na President Mama Epa no be pass bill to stop gay for say President Mama stop gay for he will not know peace. There's a video not audio and neti bonkoso useless political figure way a communication minister no they want to do what see yeah omo amoti kro na motimi de mra hunu ma di asisi wo mo na no kra bibia wo ne mre eye nkosialai enye ene omo hu so makeka nkosia 70 they want to frustrate the people. Culture of silence. They want to intimidate the people through the security service. Moya more. Obi a odwen sabia we are poor pi munimu nyansa. And this is for more Jimmy too much. Wake kan kwase asema wie. And na wani power na ye kwase wa wo twa say me ko chichi amanfo, me ko check misinformation. Da bro yare. Mo yare mo no mo hama nya mo yare mo adwene nye. Sam fu akwa. 80 point